Il-kantanta Svediża b'oriġini Marokkina Lorin li ftit tal-ġimgħat kisbet l-ammirazzjoni tal-Ewropa kollha waslet f'pajjiżna biex għadha l-erba' fl-MFCC tagħti kunċert li huwa ferm mistenni. Mal-wasla tagħha fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, il-kantanta Lorin deret daħqana u qalet li tinsab ferħana li tinsab f'Malta. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, Lorin qalet li diġà kienet ġiet Malta darb'oħra biex taħdem fuq dokumentarju. Fissret il-kunċert ta' għada bħala speċjali. It's a very special constellation I've created. It's not the regular one. It's not the regular one. I don't want to say too much. You have to come, you have to see it. I hope you enjoy it. Lorin se tkun qed tagħti spettaklu ta' madwar 45 minuta fejn qabel se jkun hemm għatta artisti Maltin oħra jagħtu spettaklu fosthom DJ Ruby, Tenixja, MS Leeds, Brooke u Kurt Kalleja. Id-direttur ta' Standout Events Antonella Vassallo talbet lil Lorin biex tgħaddi messaġġ lil Maltin kollha. I'm very glad to be here. I'm very glad that you guys invited me, and I will do my best to create a nice show for you. And please come, it'll be fun, we'll have a lot of fun together. Lorin mistennija toħroġ album f'Settembru li ġej li fih se jkun jinkludi mużika b'ġeneru differenti.